Faizatun. Dan saya Nani. Kalian sehat kan? Jangan sampai sakit ya. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Kita akan menyambung ayat surah Al-Balad. Simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad Wa anta hilum bihadzal balad. wa walidin wa ma walada. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahada. Alam naj'al lahu ainain. Ainain walisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au ita'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman za maqrabah au miskinan dza majrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah alladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narun muqsadah. Mimnya tahan. Narum muqsadah. Sadaqallahul azim.